9 n'umurongo wayo wa 5 na mstari wa 5 haravuga ngo urasema soma izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data twese uhoraho, umwami w'amahoro. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Amen. Yesu ashimwe. Turavuga hejuru y'ubuhanuzi bwo kuvuka kwa Yesu. Tutasema juu ya unabii wa kuzaliwa kwa Yesu. Yesu yahanuwe n'abantu benshi. Yesu alitabiriwa na watu wengi. Yahanuwe n'umuntu bita Mose. Alitabiriwa na Musa. Arasahanurwa n'umuntu bita Balamu. Akatabiliwa na Balamu. Arasahanurwa n'umuntu bita Yesaya. Akatabiliwa na Isaya. Arasahanurwa n'umuntu bita Mika. Akatabiliwa na Mika. Na malaika nawe yahanuriye ko Maria kwa sasa Yesu. Na malaika alitabiria Maria kwamba atazaa Yesu. Yesaya yavuze kuvuka kwa Yesu. Yesaya alisema kuzaliwa kwa Yesu. Hashira imyaka 200. Ilipopita miaka 700, Yesu aravuka. Yesu akazaliwa. Ubuhanuzi buruzura. Unabii ukatimia. Imyaka 200. Miaka 700 ni nyinshi cyane. Ni mingi sana. Kuko abantu bari bamaze kurambirwa cyane. Watu walikuwa wanachoka sana. N'uyu munsi kwa siku ya leo niko bimeze. Niko bilivyo. Dufite ubundi buhanuzi, tuna wengine unabii umaze igihe kirekire cyane, wa siku za kutosha, kuvuga ko Yesu azagaruka, wakusema kwamba Yesu atarudi, kugira aba kwisi yose azagaruka, wakwambia ulimwenguni kote kwamba Yesu atarudi. Abantu borambirwa azagaruka, muchoke atarudi, batorambirwa azagaruka, musichoke atarudi. Ni byiza ngo tube maso, ni vizuri tukeshe, dutegereze, tumungoje Yesu azagaruka. Yesu atarudi. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Amen. Amen.